Huko taisori mirado wavo vhavhili wa vha tshi khou bva muḓini wa vho-Andries musi vhathu vhe vha kha khumbi ya khwantamu vha tshi vha ṱhasela vha thoma vha thuntsha vhapondwavho vho mbo ḓi lovha henefho kha tshiwo itsho. Vho-Andries vha vha munwaleli wa dzangano la vhoradzithekisi fhaḽa Nelson Mandela Bay. Nga ṅwedzi wa Luhuhi Mukhantselara wa wadi ya vho-Mivhili vho-Andile boy na vhone vho tou vhulawa nga nḓila ya tshiṱuhu nga eneyo maitele vho dzula goloini yavho. Vha lihoro la ANC vhone vha ri mabulayo ayo ha khou ṱumanywa na conference ya vundu ine ya khou ḓo fariwa ya u khetha vharangaphanḓa. This is one of the most vibrant and active branches of the ANC. We don't know of any tensions in this particular branch in as much as we can't speculate, but from our viewpoint what has happened is a pure act of criminality. It is a barbaric act and it can't be associated with the African National Congress from our viewpoint. That is why we're calling for the expediting of all investigations which can culminate and lead to the arrest of individuals, and not only arrest of individuals but prosecuting of individuals as well. Vhaḓivhi zwa politiki vhone vha ri mabulayo aya angavha a tshi khou ṱuṱuwedzwa nga u lwela maimo na maanḓa siani ḽa zwa politiki. The rationale behind them is access to political power. Because if you have access to political power, you have access to economic resources. The other issue is that normally politicians don't want to let go of political power because political power protects them. The other reason is that these political killings are perpetrated by people who want to convey a message to those that they are competing with that they must back off. So they don't want political competition. Mapholisa vha khou bvela phanḓa na ṱhoḓisiso dza mulandu yo mabulayo aya ngeno ri conference ya ANC ya vundu ine ndi kale yo lindelwa yone i khou ḓo fariwa mafheloni a ino vhege fhaḽa East London.